Rekaman kerja tempur awak helikopter KA-52 dari penerbangan Tentara Distrik Militer Barat ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 9 Maret 2023. Saat melakukan serangan mendadak, pilot helikopter pengintai dan serang KA-52 meluncurkan rudal ke benteng pertahanan yang ditemukan dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Setiap serangan mendadak dari grup penyerang helikopter tidak seperti yang sebelumnya. Untuk membingungkan musuh, pilot menggunakan rute bypass dan perangkap panas menjadi umpan bagi rudal anti pesawat musuh. Tampak operator navigator helikopter KA-52 berbicara tentang spesifikasi pelaksanaan misi tempur. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Быть как можно ниже и спрятаться за рельефом местности. Также изучаю сам район местности. То есть, если есть какие-то нештатные ситуации, я уже понимаю, куда я должен лететь. И то есть, где я могу спрятаться. Ну, это все происходит очень быстро. То есть, принятие решения — это доли секунды. Ну, противник использует различные виды вооружения, в том числе даже стрелковые может использовать, если близко подходить. В основном это быстрое снижение высоты. Прячемся за деревьями, за горами. Не идем с одним курсом, все время меняем курс влево-вправо. То есть, как змейка. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.